Hello prolog bro. Saya kumpa filatip mentah kala awan ke portelang. Bat nang ne sekman. Kajing kriat ukan nangjur. Kan sasam segi inggi syuru mo. Te ngin lek gumno baga kamera jong ikan long ngebas ai. Te ban thit ya kita ke esiru ban pens ai kamera. Ke esiru kador jong ka barem. Daki ar phau lai phau hajar. Te ngin lek gumno baga kamera jong ikan sai. Lek gumno gumto. Oh, good ngadon ka idea. Kata ka idea jongaan kan lut tang lai phau sa phau tengka. Te kata ka idea kalong gumne. Ngan pen kela na ubol light LED uba ajing saya pimen lakamin. Sya ubol light LED uban pen sai kamera jong pi hur. Te mentangan pen iya pi kum no ngasna ya une ubol light. Pe jaga nega video hadu ka bokut kanang ba printip ban sina. Mo. Tongan pen iya pi kena video kum no ngale. Te banle ya kata hidden cam ya ne LED bulb ne baladu pe une ladu une mo te une pila banjo nang no noru ubolai ubaladu to nang ta bade hidden cam sa une hitar rod ya une pila ban thit nandukan tang lai phau sa phau tengka te ngate ya une nga sutam satu saba bread gibriu nga ibo dang long tang sutam tapi pila ban thit la da pinjo ban tam nang no pila man thit tang lai phau sa tengka pila yo yo te hidden cam yo no sainar te sainar ro pila ban khap ong nang no ro une ude ko pa khambau ko pa mo namar ban dala sodaring nang nero long ka kabat te lada phi ado no sainar ro kam lele te su te no ban kelan blak tit kam lele re te ngayo dan bok ngayo ne ko pa to sainar banang ta pade hidden cam ya ne ka MC kan mas potong kasan tengka pila yo amstil te nang ta pade kaneru ngatam na keper ke istibut kene ka bakile ha siling ka ba ile siling ya kene ke istibut ngasutam na keper tapi lo na pi yo ya kane semaya bayeng te la da dan jengmut mansina ya kum une te pitam ra seyeng pila yo mansina mo tenta kai ke badan kami pi ban la yo ne ubol lai yo ne ubol te pi ban ayu ban nu jing tap pagum to pi baik no bolai nang ne bade udon soldering ne tenga ngadon soldering dengan air to kamera kan dia sini sepok mo to te hang ne bin haban wen yo no soldering nang ne tenga ngadon soldering tengah suk banwen te lada mapi findan soldering te sukan nang ka tari de ayu rumo mlele une namar ban bread te une baladu te mo te ngan sulak ka to sai na yau to une te bread no baladu te bat une ro biha ban klong no yau to baik Toro bread napan sai kenjut baladu te mo hap kenjut baik pi bread nào ne baik bat hang ne hidden cam ya gane gani akajaka jong uni namar uni ude unar de utin mo te ai no daga ne kene PVC boot kade de sina de kasimen tarai de kene kemlele lada pi ai de kelantang ro kamlong kan saing mo ai no daga ne bat ya kan bu umto bahasa ai dak umto pelun draw daulet nang ba kan e pengala draw umto pelun pi kan e haban out kenyang to mo te kanang ba penjok ban thep hang ne ni to ya kan e ngan out no menta pelun mo pi kum ne ngala de tham thliu pe nyai artat ka thliu go we hang ne hap deng bat ka we hane ha sai hang ne ban rum to sainar bat hang ne ban rum u koil mo tu ne koil pi no koil hang to ban rum koil pi bandang ne pade ngan pen rum to nang ta nga ai u washa we kumto bat ngan
te anak gum tu suk baha ban sina pe baha askan got tu hi untuk nang ta bade ya gane ngan thep hang ne tang baha shwa bangan them ngan le gum no ngan ngadon kam shwa ya uwaya pe une uwaya atli u green but u yellow yaw ne uwaya uwei ngan kelanyang ne ha screw jong une ukoi ngan kelany gum to nang ta ngan lock no daw ne u not tu ban pan skam susu ngan ada ka plus kandir untuk ban skam menom ki daw gum tu Yala adep utu nang tasa une pat uwe wayar rong green te ya une ngan soldering hang neha une usainar soldering kum to kanang bangan yo man thep at dong jong te ubal lai la biang phi te menta ngadan kam so une u heating pipe pe une pi te ngan theo kat kum ga sai sang to bat ngan khap kum ne te nang ta ngan the bang to pe kum to bat nang ta pat de ngadan kam ya gas ban ang ya une u heating pipe kanang bo undam bit hang tu kum to temen tak kala abiang gumne nang ta bade ngan thep ya une usaina ha une screw jong une heating rod ubasya jerong kumto bat nang ta bade ngan lock biang sai sisin da une unon kanang ba un scam di ban pan scam daga keti ngamla dengan le daga neka plus kanang ba unom loose ya une usaina ngahap ban ben sepo kumne pe kum tu dapat baha kanang bon nam ya touch bat une hitar rod pai kum tu pi namar ladat tang suya touch kala ban shot tenang nana try pade ngan thep akan ka thliu ka bangla pan e phi menne ka badon slide ngan thep kum tu i pai labiang Pinu wayar lami artelina try badia una wayar ngan thep una holder pi ka to ka thliu nang ne dengan thep hang to kanang bo on long kum ubol lai pi kum to nang ta pade nang ne na sai ngan hap ai daga ne ka pi ka ne ka emsil to pilih ngala de banta emsil pi pilih pedang na sai ngala de banta labiang kato mentang ngidan kam sakai sagane ka jarnar ban ker hang nemo te ya gane ka jarnar ngalau na une pe une uba hiju penyap perjong mo te ngalau ya gane ka jarnar kum to te ngalayo ya gane ka jarnar te gane arteli ngalayo hi ngam dan kam thit ka ai ro hre nga shu thit tang ka emsil hi pida gane te gane ngan sina no pulun kum to ban ker ya une rod hi te menta ngan bu shwa to sasai te ya gane ka jarnar ngan kelan kum to mo ngan kelan kum to dengan khap nang to ban nang to ngan kelan ngan pendai hang to te menta ngalade ban sina ya gane gajar pe ngalale pulun hi ya gane gajar ngan hap thep hang ne pe kum to bat nang ne pade ngalade ban sam thliu ban fitting ya gane gajar to menta haswa bangen fit ya gane gajar fitting te ngin pe ne hi no wayar no penmi ngam ne itu
itu arpeli une ben no unto gin ben satu sa soldering nang ne teman tangan soldering swanang ne ada baik nang tapa deh ngan fitting sa kena gajar untuk ngan sapen bet pat te hangde ngan I don't know screw screw untuk borok ini gitliu ngaham ban fitting daki screw ban nang tapat de hang ne pai kaki đây te hang to pada ha ayu daw ne sau no we ngan thep hang ne untuk an ai washar kumto bat ngan tai no daw no non hang ne untuk bangskam pelak biang baik balai yang mengabuk gane kenang ba une urot ubadan hang ni am unum tengku de sekene gajarnar unum tengku de sekene gajarnar baik namar ba pitang pukhi turu la san gane gane pukhi turu kam tengku re pe kam de re ka bom sep hampe ka basef bah gane namar une tengku de situ pe kalau biang pai khisu pai teman tak setang mates no ya une ubolai ubang ada ban pen kelas ya une bolai uban pen saat ya kamera jong pi kam tam hagapor ba pi tiak permin col ngenilai tes no mentang tes no ya une how te holdar mo ban pen saja kamera mentang penmen no yau ne aptang si phang kala sao phai la jan sao phai very good karena kamera jong fikan sa sai borok simin kinyo ban thia suk jai phai ula sao kalong ga safety ha kam lele ya phi lada phi bu yau ne borok siaru kam lele kalong ga safety ha nomor kata kadau lada fik dangku asusu ya kum gile video bangan penmi na kabanta ga dimunta jong vi subscribe ya channel jonga bat like share ru share gi parlok jong vi